Bir memlekette bir majusi otqa sıyıngan ölgönden keyin alardın şunday özlerinin düşünügünde, özlerinin şeriatında degendey ol adamdı örttögöndörü bilesizler. Köptögön işelimler ölgönden keyin anın ölgünü örtteytler. Bir oşunday majusini ölgönden keyin örttese bar jogu kuyetigen 10 kol kuyubeydigen. 10 koldu kança ot jaksalar 10 kol kuyubeydigen. Dene kuyup kaldı, kol tarattı. Bunun özlerinin başçıları bu nersege bu neme üçün bar jogu kuyet bunun kol kuyubeydi. Karasa bir koşnusu var iken, oşo koşnunun bir balası yetim iken. Osol musulman yetim bala. Bul başka dindegi. Oşo günlerden bir gün bir cumuş kılıp atıp, kolu çang bolup, kolunu özünün taza kimiğe artçılıkka tartınıp, yetim bala kelip kalsa, şonun peşindesini sılagan eken. Bunun maksadı, özünün çang koluna taza kılışılık. Yetim düşündü, meni erkeletip atlat, meni жақсы көріп, менің başım sılavat et деген түшүнүк бұға келіп, ошол жетим көңілі көтеріліп, шундай разы болған екен. Енді başka dindегі адам, başka niyetменен bir жетимнин башын сылаған болсо, ошонун колу bu дүниеде отко күйүп өсө, siz biz musulman bolup туруп, жетим жок, айыл жок, жетим жок, жер жок, bir жетимди табып барып, başını şunday sılasan, bul kol жақшылык менен, bul kol otko kүйөбөй кыямат күндө, kүйбөй туугандар. Канчалык колдон келсе, жетимге аракет кылып, жетимди тарбия кылышлыкка. Колуңуздарда бар адамдар кабат кийбей, катар машиналы минбей, кабат тамсалбай, жетимдерди издеп жүрүп, ушул дүйнөдө ахиретиңиздерге иштеп калайлы. Жетимдин көңүлү көтөрүшүлүк bir башны сылашлыгы менен экен. Эгер ошол жетимге bir baş аяк кийим кылып койсоң, ал жетим канчалык кубанат.